Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alena Tomalebiki, Kepala Kantor Kementerian Agama Kecamatan Sopendriaja, hadirin hadirat yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Riolode napa nakipat terui hikmah maulita rilalena kesempatan malebi ewe untuk lebih barakatna loni mai lebih riolog bacangi suratul Fatihah Nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duai to pajajiata iya mana sininna guru-guruta ia purai pak guru ki nenia didiki nenia sininna topan ritata semua ulama dimanapun mereka berada. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Engkaki hadere mandepunga rilalena iahe masiji mak barakae de gagalain akata sangadi eloki mapitangi tandrang aryo renungeta nasaba ajajingenna nania apolengenna Nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Upakulingi engkaki hadere sebagai tandrang aryo renungeta rinabita. Pertanyaan perlu metoki garumario renung. Jawabannya wajib dan harus kita berbahagia. Di samping itu puang Allah subhanahu wa ta'ala rilalena akoram marajai langsung maparentangani lori sininna atanna barak kuaga mario renui nasaba apolenganna nabita tege munro dasarna maka defong Allah subhanahu wa ta'ala kul bifadlillah maka defong Allah ta'ala kul puadangi romanna bifadlillah nasaba engkanganna pak berena puang Allah ta'ala wa birahmatihi nania nasaba engkanganna pammasena fuang Allah ta'ala fabidzalika falyafrahu si boleh-boleh nalalo mario rennu berdasarkan ia roden reayae nasuroki fuang Allah ta'ala mario rennu nasaba engkanganna pammasena fuang Allah ta'ala. Upakulingi nasuroki fongallahu ta'ala mariurnu nasaba engkangenna pammasena sementara ajajingenna nabita apolengenna nabita merupakan ipammase wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin de nariutus ko Muhammad sangadinna mancaji pammase upakasei Allahu ta'ala nasuroki mariurnu nasaba engkangenna pammasena sementara ajajinganna nabita merupakan ipammase
sehingga samanna elo imak kedafong Allah Ta'ala engkalalo kutumenam mariurennu nasaba aja ingenna nabita nasaba iya tu nabita pamasi lauri sininna alangi nekia bapak dan ibu sekalian taparajeka dampe fong Allah Ta'ala nasuroki mariurennu nekia de napuadangi makkedamaraga carata mariurennu upakulingi nasuroki mariurennu nekia de napuadangi makkedamaraga carata mariurennu. Pertanyaan aga betuan nayaro itu memberi isyarat silahkan bergembira, silahkan berbahagia, tapi bagaimana caranya dikembalikan kepada masing-masing orang menyesuaikan situasi dan kondisinya. Ia narosabana bisa jadi gayana toto emam molu, gayana to beru emam molu, sisala gayana to si dendreng emam molu. Walangi contoh nasabak sipungan tama ulam moli macenne ki mamolu pole kak sopeng riset dia kampun ria senge pakan rebete mamolu pole sopeng loka ki sidrap riset dia kampun ria senge pujo kecamatan Fituriawa pole kuro materuki lokatan rutedo mamolu pole kuro menreki kerenge mamolu pura si kerenge wen niriolo loka ki sope ri daerah wae pute mamolu iwen nie kutoe bajat kupure loro musalla al hidayah mangkoso juma menreki jupandang ri masjid jannatul firdaus pasar panampu mamolu esona satu mele loka ki sorong Papua mamolu lele ki macenne mamolu sapa pante nek kata para jeka dampe antara satu daerah dengan daerah yang lain bisa jadi sisala gayana. Walangi contoh sekitar 3 tahun atau 4 tahun yang lalu pole kak sidrak mamolu aja nau rampe asena ya ro kampunge nasabak desengamai si pungenna uisen ria senge ammaulukeun napaku runtuk modele makuro maraga yaro tamaka di dalam masiji maselenga nasabak makbari si poko otie makbari si bura otie pada lepa modele naku masiji tahe neke marua bura otina tapi ia ropata selenga tania bura otina. Tetapi yang membuat saya heran maega bura oti teton di dalam masiji tania atelok monro tak gatung tapi aga pale buah durian gangkana makeda kak napaku runtu buah poko oti mak buah durian gayana to Sulawesi mamolu bisa jadi sisala gayana Jawa mamolu gayana Indonesia mamolu bisa jadi gayana sisala gayana ara mamolu. Pertanyaan mengapa beda? Jawabannya karena gaya dan model dikembalikan kepada masing-masing orang. Intinya silahkan berbahagia atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nekia utang-tangai jamaah malewa-lewa ni nyawana aga sabakna manesani pantengi olona ya aku paceramai dek pagaga pante olona tetapi lebih malewa nyawaku aga sabakna ya roden rewetuku tama di dalam masjid masan pajasunna kak kumonri puraku mabereselang utang-tangai panteng engke maparisi engkau utuju mata kuro malopo tapang kata roki makeda hikmah mauli manesa ditawana pecerame malopo. Hadirin yang dimuliakan Allah. Yang kedua engkaki hadir rilalenna iwe onronge di samping tanrang arioren nungeta
juga engkaki hadere eloki mapitangi witan rapa pojita rinabita. Kita hadir sebagai bukti cinta kepada Nabi. Aga sabakna jaminanna nabita waman ahabbani kana ma'i fil jannah. Nigi kita mapoji rialeku si bawa kak mati rilala surga. Oleh karenanya mudah-mudahan engkau manangi mancaji to mapoji to ngotongan di nabita. Tapi tak para jaika dampeng maka detopan ritata cinta tidak cukup sebatas kata-kata. Cinta tidak cukup sebatas pengakuan, tapi cinta membutuhkan pembuktian. Tupakulingi ia ria senge papoji tania welekada, naya ria senge papoji tania bicara, neke naya ria senge papoji adupana papojita. Sejago apapun seorang lelaki mengutarakan kata cinta, pada akhirnya akan dikalahkan oleh lelaki yang berani datang melamar. Si pujago jago nama gombala ikala ku orwanewe berani lokamat duta. Mengapa demikian? Karena cinta bukan sebatas kata-kata, tapi cinta adalah pembuktian. Sekarang pertanyaan, aganaro tan rapa pojita rinabita nareko iahe melo ibicara mega undingi rampe neke utanga-tanga ijange liwani tete asera. Oleh karenanya iri peki bicara dua na irampe tan rapa poji rinabita tiga yaro satu makadai had desetna nabita man ahabba syai'a aktsara min zikrihi. Nigi tahu mapoji rise dia sewa malewat tunarampe. Maka de nabita man ahabba syai'a, nigi tahu mapoji rise dia sewa aktsara min zikri, malewat tunarampe. Aga betuana yaro nareko memang mengaku ki mapoji rinabita tatare maleo adam perampeta rinabita. Bagaimana caranya? Tatare maleo salawata lori nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakulingi nareko memang mapoji ki rinabita tatare malewa tatare mega salawata di nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni kata para jaika dampeng nule engka makutana ustaz tegaena rosalawat kami nama lebih nasaba iya turia senge salawat makdu parupa engka maponco engkau laut tengah, engkau malampe. Pertanyaan ustaz, tegaena rosalawa kami nama lebih. Mape bali wito pandrita terima kedana. Salawa kami nama lebih. Salawa kami nama lebih. Ia naritu salawa nampak guru langsung nabita. Salawa kami nama lebih. Salawat nampak guruan langsung nabita. Pertanyaan tegaena yaro konon engka sahabat loka mangolori nabita maka ya Rasulullah amma assalamu alaika faqad arafna nama jepun nama bereselenge rialemu iriseni fa kaifa nusalli alaika ya gatosi carana masalawa rialena makutane sahabae ya gai carana masalawa rialena mamekko inabita cinampe. Tidak lama kemudian nakka irupanna nabita menre natapa makedai nabita pulu aku elok ko masalawa rialeku baca laloi
Bapak kulingi maka dia Nabi tak kulu aku elok ko masalah rialeku baca laloi maka dia topan ritata iya nahi salawat kami nam malebi nasabak Nabi tal langsung mapak guruangi maraga yaro taparajeka dampeng malampe-lampe yahe tapade cengi wi engkalingana weka cicemi elok baca maka dia Nabi ta kulu aku elok ko masalah rialeku baca laloi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya apalah dikapai alhamdulillah ya nar kesina macarama kuto namu maraga lampit na bacae tapi kasih semi palari na apalah ni sepakat ko pandritata maka dayana roden resalawa kami nam malebi nekia engkase di pakutana taparajeka dampa engkase di pakutana maka day tegaero 7 yang mana benar Allahumma salli ala Muhammad iyarega Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad watutta menre masikola ku Mesir puraka makutana risedie topandrita maraja riasenge Syekh Ibrahim Al-Hudhud seorang ulama besar di Mesir mantan rektor Al-Azhar Mesir makutana ka riguruta maka daka iya Syekh yang mana benar tegaero 7 Allahumma salli ala Muhammad iya rega Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad maka depak kutanaku tegae 7 ternyata mapebaliwi andre guruta makeda salai pakutanam pertanyaan magina salah maka dia andre guruta nareko makeda pakutanamu tegae 7 berarti engkau tu salah nah padahal dua-duanya 7 mana semua yang mengatakan Sayyidina oke. Yang tidak mengatakan Sayyidina juga oke. Dan karena makeda guruta ajak wakutana makeda tegai 7 tapi akutana ko makeda tegai malebi pertanyaan tegai na malebi makeda andre guruta ida kulta narek ko masalawako namu baca makeda Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad bertanadega ga Sayyidina maka de andre guruta fakad akhasta bilittiba maka coy ko asenna aga sabak nariasigi maka coy na sabak nabita suroki baca ya roh Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa idza qulta yang namua narek ko masalawaki naribacai makeda Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad betul naripakengi Sayyidina makede andre guruta fakadil tazamtal adab makiad kuasena tapa makada si andre guruta alitibau duna adabin jafa maka coy kirina bita nade gaga pangaderna makura kurang angke asena aga betuana yaro idi manik pahang
Hadirin yang dimuliakan Allah, iya nah hedendre nekia nule engka makutana Ustaz nareko yaro dendre salawat tarampewe melok ripakuli kuling samana malampe lade utue nareko elo ibaca we kasiratu nasabak malampe metoi bacana engka garo salawat maponco pape balina maega nasabak ya teresenge salawat engka malampe engka lau tengah engka maponco nareko yule baca malampe ta baca nareko dek dari ule malampe lau tengah ta baca tapi nareko namu lau tengah mawerto maponco ina tataro malewu nule engka materi dalam hati maka dayana tuwe wasi cocok iya Ustaz. Sekarang engka garo salawat maponco maripe namalise maponco maripe namalise istilana murah meriah masempo namarwa pertanyaan engka kayaro pape balina engka diantaranya engka riasan salawat anasia riasenge salawat anasia pangulutta Sayyidina Anas bin Malik sahabatna Nabi tamapak guruangi asenna ya sahabae Anas gangkanna salawatna riasenge salawat anasia tapi tanya Ustaz Anas maraga yaro maka de pangulutta Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu mangqala nigi tau baca iya salawat wa kana qa'iman natattongi baca lam yaq'ud hatta ghufira lahu de natudan sanga dipura piriat dan pengedosana na nigi tau baca riwatun natudan na baca salawat de natattong sanga dipura piriat dan pengedosana. Pertanyaan maragan ya Rasulawae maponcomi 58 tiga yaro Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa salli upakulingi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sallim upakulipi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sallim upakulipi cice Pak namu tu maponco kumasola ni antenai madodoto daya tangkap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wasallim nareko pale dek panarule baca romalampe paling tidak iya naro dendre maponco tataro malewu aga sabakna maka dai nabita inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan maka dai nabita tahu kami namar perialeku matiri asri monri ia naritu tahu maegai salawatna ri nabikum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum lanjut engka sedia guru maka dari topan ritata puang Allah subhanahu wa ta'ala nasuroi maleka suju ri Nabi Adam tapi ternyata puang Allah ta'ala dek nasuroi maleka suju ri Nabi ta upakulingi puang Allah ta'ala nasuroi maleka suju ri Nabi Adam tapi ternyata puang Allah ta'ala dek nasuroi maleka suju ri Nabi ta padahal Nabi ta sayyidul anbiya wal mursalin pangulunna sininna nabi nan niya suroy nareko isure sujud ri Nabi Adam semestinna sujud toy malaikat eri Nabi ta tapi kenyataan malaikat tidak disuruh oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Muhammad
Pertanyaan, magi nadek nari suruh sujud malaikat eri nabita. Maka de topan ritata, memang malaikat dek na sujud ri nabita. Nekia malaikat risuro iri puang Allah Ta'ala pugau amala ri nabita masoro lebih naya sujud na malaikat eri nabi Adam. Upakulingi memang malaikat dek nari suro sujud rinabita tapi isuroi malakai pugau amala rinabita masoro lebih pinaya sujud na malakai rinabi Adam. Pertanyaan amala agana yaro pape balinna isuroi malakai masalawa rinabita sehingga maka deto panditata salawae lau rinabita masoro lebih naya sujud na malakai rinabi Adam. Tege mon robutinna tapara jeka damkeun wa izqulna lil malaikati isjudu li adama ingarangi riwatunna makada fong Allah Ta'ala ri malaikatna usjudu li adama pada sujud kori nabi Adam fasajadu pada maka sujuren ni malaikai. Kenyataan sujud malaikai nekia dek na sujud fong Allah Ta'ala. Nekia riwatun nari suro malaikat masalawa rinabita sebelum masalawa malaikat fong Allah Ta'ala lebih yolo masalawa rinabita. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Nama jepunna fong Allah Ta'ala dan niya malaikatna masalawat mana ngiri nabita betuanna ada sebelum malaikat masalawat fong Allah Ta'ala lebih yolo masalawat. Maka ini menunjukkan salawat eri nabita masoro lebih naya sujud na malaikat eri nabi Adam. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang kedua dan terakhir baik malampik-lampik main insyaallah penjelasannya 2 jam. Yang kedua, tan rapa pojita rinabita maka dewe rekadana arae min alamatil hub ittiba'ul mahbub. Tanda cinta adalah mengikuti yang dicintai. Naya tu tandra-tandra nama pojie ria cueri witori pojie. Aga betuana nareko engkaki mangaku mapoji tonga-tongan di nabita engkalalo ki ittiba'ur rasul maka coe tonga-tongan di nabita. Nekia taparajeka adam akka coe rengeri nabita iya patu nama lebih nareko nasibawai akhlak iarga pangaderen upakulingi maka coe eri nabita iya patu nama lebih nareko nasibawai pangaderen. Walangi contoh taparajeka dampe esani sempajana orwanewe esani sempajana orwanewe nareko masulara puntungi letu iawana utuna tarola narapi patengana bitina nainapa mak baju cambi-cambi ni bawang baju singlet masulara puntul letu patengah nabi dina nainapa mak cambi-cambi dek na songko loma sempajan. Pertanyaan esa nigaro sempajana pape balinna esa magina esa karena sudah menutup aurat masampo urat nih nasaba iya tu urat na orwanewe 2 pendapat. Urat na orwanewe 2 pendapat. Yang umum makadai urat na orwanewe mapamula positna letu utukna berarti positna nia utuk mata maura iri orwanewe mapamula positna letu utukna berarti nareko macambi-cambi nanya masulara puntu narapi patengana bidikna berarti na sampuni uratna. Pendapat pertama. Tapi engkau pendapat kedua maka dade uratna orwanewe dekna pamula posi letu utu tapi uratna orwanewe sewa-sewa ia engkairi pallawangan na posi na utuna aga yaro
Sehingga nareko engka oroane mas sempaja masulara puntun nanya macam bicambi, insya Allah esa ni sempajana secara hukum esa. Tapi nareko engka jamaah natoe coba-coba matuk kusubui loka mak bere jamak suburi masijita nasabak gayana ya eden ceramai gangkana na cueri makedah insya Allah ustaz macam bicambi kamatuk lo masijit ternyata loka mak bere jamak macam bicambi tolmi lo mak bere jamak ri masijit insya Allah esa sempaja subunna. Tapi saya yakin makedah mana yang kita di jamaah malase ka apa itu. Nah, agak sabakna maka cuy iri nabita tapi dia nasi bawai pangader agak betuana ya roh iya patu nama lebih akka cuy renge nareko nasi bawai pangader. Walangi contoh lain boleh ki mameraja kusidra iya roh pangaji kuye kule ba ioloku monrot tudang iya roh pangaji kule ba ioloku maca we la de yoloku monrot tudang ni kaya roh tuwe pangaji habena na pancaji Quran betuan na bukai aplikasi Quran di habena ni kaya maraga modelekna 5 ataunna kadeni wi maik 5 abiona kadeni wi korangi buka kulingi jadi gaya nama pakue mangaji 5 ataunna kadeni wi maik 5 abiona kadeni wi korangi maka sisa dana maka silaguna nekia sebetutak macerama orang piangi maka daka malebi nareko ibu tara imodele na limai abioek katen nimai atau ek katen ni koran dek mana madosa dek mata madosa nareko 5 abiota katen ni koran tapi malebi nareko 5 atau tak katen ni koran agak sabakna pangaderen. Contoh lain iya ro idi tomato aku mak kacamatai asabak kebetulan iya mak kacamata mabiasa nareko mangaji ki na tomak kacamata selesai ki mangaji sadaqallahul azim biasa ibuka kacamata na tappa itaro riase na korangi sitonganna dek mata madosa tetapi malebi nareko iya ro kacamata dek nariase na korangi ritaro nasaba dek gagawat di mariase kiwi akorangi pangadermane oleh karenanya kupuraki mangaji si boleh-boleh nalalo iya ro kacamata ajak naritaro riase na korangi sebagai bentuk pangaderan sebenarnya dek mata madosa tetapi malebi nareko dek na pakuro modele kune den remak jello maka coe eri nabita ia patu nama lebih nareko nasi bawai pangadera sehingga dengan demikian engkamana ngi hadere mamolu tujuata eloki pak dupai tanrang akka coe retari nabita oleh karena itu engkalaloki maka coe nabita nasi bawai pangadera. Dua contoh yang ingin saya jadikan penutup ceramah kita pada malam ini. Para lunar pangaderengi, tapara jeka adam tu. Makadai topan ritata papi kehie. Nareko mas sempajak bere jamak ki. Selesai ni mak bere seleng imangi. Ia ro imangi kukuran ni mak bere seleng. Isunakan ni putara imodele tudana menghadap ke sebelah kanan gangkana mangolo orai iwatu nama sempajang tapi si senna purama bereseleng dianjurkan untuk memutar posisi duduk mangolo iman orang agak tujuannya supaya jamaah berada di sebelah kanan supaya romamunna
engkai ku sebelah atauna imangi dek na bokori makmuna disunnakan sebagai bentuk pangadaran sangadin narise dia masiji sangadin narise dia masiji dek narisunnakan imangi mapaku modele nai tapi isunnakan imangi mangolori jamaah mapaku modele nai. Pertanyaan tega na yaro masiji pape balinna Masjid Nabawi di Madinah. Pertanyaan magina kuro modele na imangi di Madinah nasaba engkai Nabi sallallahu alaihi wasallam maraga betuana iaro onro parimangange di Masjid Nabawi sirepe ike buruk na nabita tapi kuburannya Nabi di sebelah kirinya imam kumonro ke guru sebelah kirinya imam berarti imange sebelah atauna ke guru jadi nareko kurang lima bereseleng imange dek nari sunnah ke mapaku model itu dana tapi isunnah ke imang ngolori jamaah nasabak nareko mapaku model naik nabohori nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam gangkana isure mangolori jamaah barak keluarga ke buruk na nabita engke ku sebelah atauna imang ia naik bentuk pangadaran sehingga upah kulingi paimang maka coe eri nabita ia patu nama lebih nareko nasibawai pangadaran. Terakhir hadirin yang dimuliakan Allah salah dibentuk pangadaran napak guruan nabita makedai idza dakhala ahadukumul masjidah maka dia nabita idza dakhala ahadukumul masjidah narek komutama kori masjid fala yajlis ajak lalu natudang hatta yusalliyanna raka'ataini sanga dipura pimasen paja sunnah duan rakama pakaraja masjid aga sabakna sebagai bentuk pangadereng utama ki masjid tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu terkadang dek naripak dupe rosen paja sunai aga sabakna bisa jadi satu dek gaga jenne yang kedua engkamu ajenne tapi macipi onrongi termasuk ni makukwangi mak barisi ni bosarai engkatoni pantengi megatoni tahu sama nama cipi-cipi onrongi untuk masa paja sunnah ya apa ya dendre malomolome sedina sabab masa gene yolo witatoni panteko ya, jadi neke yang menjadi pertanyaan ustaz tama kiri dalam masjid isunnaga ngi masa paja sunnah dua mereka bapak raja masjid tapi maga ni nareko materuki tudang ternyata makai de topan ritata risesena atau muttama'i di dalam masjid disunnahkan imasan paja sunnah tahiyatul masjid tetapi bila tidak memungkinkan salat sunnah nasabari nama teruki tudang sebagai pasulena ya roden repangaderenge riwetut tak rotudang isunnahkan baca iwe ka empat makuling subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar engkau topan rita tak tambahi wala haula wala quwata illa billah bekapa makuling subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah bekapa makuling nareko sempaki masam paja sunnah alhamdulillah itu jauh lebih baik tapi nareko pole termakuana nama teruk itu dan yang naroden resolusinya subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah aga sabakna pedek mega molu saya yakin insyaallah baja sangadie letek ki mamolu jangan sampai tamak di dalam masjid na penuh ni jamaah dia nak sempat masa paja sunnah nama teruki tudang apalagi mak bagi pantai toni tahu oleh karenanya mak teruki tudang atau baca ni aro subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah ia manan nahe sebagai bentuk pangadereng ia engkai napak guruan Nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, utang-tang ijange 45 menit mak bicara. Sehingga saya merasa memadeni ya Rob.
apalagi dua telutoni tak jamama pido-pido matana. Nih kia ta para jaika dampeng ia turia senge ceramah tania lampekna tania poncona. Tapi ia turia senge ceramah barakakna. Taruh ni cede, taruh ni maponco, yang penting mak barakah mui. Salah sedi tanrang ak barakah kena ceramai nareko ipakke guna iliset na yaro ceramah. Sehingga dengan demikian mudah-mudahan ia hedin ri irampewe weddingi makke guna ri pallawanget tak mana. Sehingga weddingi paturu baraka papole pamase pole rifong Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kira inilah yang sempat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Naloni mai kepada pangole ati macinota atau pada marilodoan rifong Allah subhanahu wa ta'ala memuare adep-depu ngetak nama seki kuangi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubaraka wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan marhuman ma'suma. Amin. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والدعوة والإرشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.